ngo dushike turambuka twama dukomeza n'igare turaza tugera Nyamata mu mujyi duhamagaye Chris ati mufate imodoka murasanga mparitse muri gare noneho amagare bayapakiza mu bwato noneho turaza tugeze kuri Cyohoha pakiza mu bwato habe n'ibyangombwa ni nkaho byari byashize pakira mu bwato turaza n'amagare neza baratwambutsa sinzi amafaranga twabahaye y'amarundi transfer yari itarabaho atwishurire duhure Kicukiro atwishurire tuva Iburundi mwibisi tugera Ibujumbura tugere mu Kirundo tuva mu Kirundo n'igare icoge bari bataruba kuri ya muhanda hari bayite hari ya kunyanja hari kuri Cakiziba n'ikiziba kimeze nka Nyabarongo Cyohoha ni Cyohohe kimwe muri ibyo noneho amagare bayapakiza mu bwato noneho turaza tugeze kuri Cyohoha pakiza mu bwato habe n'ibyangombwa ni nkaho byari byashize pakira mu bwato turaza n'amagare neza baratwambutsa sinzi amafaranga twabahaye y'amarundi ngo dushike turambuka twama dukomeza n'igare turaza tugera Nyamata mu mujyi duhamagaye Chris ati mufate imodoka murasanga mparitse muri gare Kicukiro mbishurire iryo niryo vuga butumwa byacu byakera ko murumva ritagoye ba none ivuga butumwa rya 2024 ko murabona iryo tugomba gukora ibintu nk'ibyo tubwire gwiyereka tubwire beya ngo aje gushaka uburyo yideburiya uyu ni umuryango ufite ubushobozi murebe mudabora aho turi aho murebe ngene musa ube nk'uwireba imodoka zabo zo ziparika n'igitangaza ko murabona aba bantu tutobishurira amatike ntitugiye kubakorera ibintu bine tugiye kwishura amatike alarme sibyo ba ko muvuze buke aba turaziranye none ndatinze singiye kurondogora mureke tworohe twishura amatike na amatike gusa yabavuye kuva hanze mu ntara no muri Kenya niho kuri kandi ntitugiye kubishurira indege ko murategereje ngo turabishurira indege icoco ndikirimo ni bisi ivuye hariya ndi Rwanda yeya ndirimo ico nta numwe twishura Rwanda yeya ni bisi Nyabugogo kugeza wenda tubagurire n'akanyobwa mu nzira na ya myumbati babahungu bazagenda iresha gutya yokeshe nashika akagura umumbati naji akagera iwabo hari ikindi tuba dukoze cy'igitangaza murashaka ngo bashaka nuko none mwabantu b'Imana mwe kugira ngo ibintu tubikore neza byihute turazira ubu bintu twarakize dufite ifaranga dufite abantu bacu bari muri Amerika ndashimira Calvary uziko bubatse umuhanda tushatse ubu nyine two kubaka umuhanda atari na integenge bubatse umuhanda bamakura hariya kuri centrale kuri nane bamawushita kwikanisa ibintu byoroshe kandi apost ndagira ngo nabivuze n'umuntu umwama wumva ati naje ntanzaya bama umukaburi apanaga umuhanda iri ya inani gudro muvuge ngo gudro tibawubatse kananswe tutagiye kwishura abe n'indege twagize twoyitanga none ga jewe n'umuryango wacu ari hano ngo wigira hino jewe n'uwacu cyangwa ndaco ugumaho n'ubundi nta turishurira abantu b'ubwoko bubiri turishurira abantu ugiye kure muri Kenya tike y'umuntu nuva akaje Burundi harya twagiye kwikinga iyo tike yonyura Tanzania kuko harige banyura Tanzania yonyura muri Kongo iyo tike azomba na ya myumbati yo mu nzira tuzoyishura
jewe n'umuryango niko ejo tuzoyatanga gaside ngo tuzohamagare mufite murazifite mwandike iyo myumbati natwo tunyagana uja kure muri Kenya na n'ubwi Burundi hari undi muntu ba arakoze mama Bishop dukomera Imana amashi nintwari cyane mu gutanga Imana igumugisha ndagushimira murakoze gushiraho uyu mwanya nyayoboye amateraniro ya kabiri ngiye kuri telefone ngeze mu rugo sanga hari umuntu wanyandikiye nibwo bwa mbere yaranyandikiye ari muri Amerika kuko nyarebye nimero mbona nizo muri Amerika arambwira ngo yabonye dufite igiterane cy'abayumbi ngo none ndebe kuri telefone yanjye hari amafaranga yohereje yashizemo ibihumbi 130 ndasaba kugira ngo mbibashikirize nawe avyumve kuko simuzi sinzi nawe yakuye nimero yanje kugira ngo ayo mafaranga yumve ko yageze mu kiyumbi hanyuma ndatanga ibihumbi 50 ariko ndabiheza umukobwa wa Evangeliste Bizimana natambuke nawe yafata niba dahari papa we arahari ndayamuha murakoze yeme dukomera Imana arakoze cyane mama Bishop arakoze cyane rwose mu kintu cyo gutanga aba mu bambere hafa abari tayari twagiye sinshaka ko dutinda aposi Imana igumugisha nahave hasigira avuge neza ubatse umuhanda natwe turatanga ibihumbi 100 murakoze murakoze cyane aha twagiye Bwana sifiwe amen ejo bazarebe diama ku ruhande rwa alarme aba y'ibihumbi 60 amen arakoze cyane ngiyo microphone Yesu ashimwe cyane amen hari abavandimwe bacu baturutse Kamembe iyo twese tunywa icyayi tujya n'amandazi na za capati umuntu yamagenda amayishuriye facture yose ngo tuje kwishura abantu bose bari muri kantini Masoro hariya turadusengera imvura iragwa turinjira twamatangira gufata yamagenda yamakiyaringa ibyo bintu byose ndavuga ngo ari kwa abantu wa Mana hari abantu bagira imyumvire Imana igumugisha twagiye ariko nanga pose yo gutanga abacu zisa nabi ego ari timu nabonye ivuye Rubavu nanjye nzabishyurira amatike bose oh amen ngaho tugiye kubarangiza kitarimwo ni indege keretse ego senga n'umuryango 50 tubivuge Bishop yatubwiye ngo ni byiza ko bazoza bavuga twandiki ibintu zo kuvuga buhoro ariko ntacyo byose biremewe reka ndeke kubikomanda ego mubaheze za mikro naye ndabaha ibihumbi 10 asandi data mubishire hano mu giseke aha twagiye araba aha urakoze cyane Bishop ibihumbi 100 yitabishira kuri telefone ubu nyine Imana ishimwe cyane turimo gusohoka mu materaniro ya saa 6 saa 8 turimo gusohoka nabonye muhetse umwana yego numva binkozeho amen birangije barongera baramuvuga hano uwo mama ndashaka kumuhereza ibihumbi 100 none habaga nimero amen Imana igumugisha aha twagiye yego revera bavuye ni Burayi sinzi ko zanga karibu revera shiza ki Burayi numva birahindutse kandi batarantumye turaza gutanga natwe 50 Imana ibaho umugisha mwinshi twagiye ego revera mukuru urakoze cyane natwe tuzashiho 50 amen murakoze cyane ukomeze amen katuyeze
karibu karibu pasteri 50. amen ego pastor obes niwe baye president wacu wa Kacyiru wa mbere w'ikorari muri restoration niwe tuyoboye bwa mbere. Reka aposa dusabire umuntu wese ufite kuri 500 kuri 5 n'ikindi kintu wumva umutima ukorera muri bene data ni byiza cyane. Abari online baze aruvu ufite amakuru kuri online ejuru barare ego barimo kwandika mweze bishop microphone ngi ihangane poso mwihangane tubikore neza. Hari uwitwa Ndengera Daniel watanze 120. Amen. Hari uwitwa Rora imbere Karungu watanze 50. Amen. Ngo arishurira kofi kuva Bujumbura 50. Amen. Amadolari 50. Amen. Hanyuma n'u120 nawe yanditse ngo kofi from Burundi. Ego. Uriya nawe gani na bindiyo. Ni sawa. Murakoze cyane. Arundi eka sabe aposo adusabire ufite 500 ufite 1000 ufite 2 bafungure kino giseke kiri imbere yacu baze kudushiriramo umuntu wese atange uko umwuka yamuhaye. Arakoze cyane. Umugisha utanga utagabanije urutuwa abantu bavugisha kanwa kabo. Ubugenere buri wese watanganye umutima ukunze kandi ijambo rya rivuga neza ngo icyo tubiba nicyo tuzasara. Mbaraga z'ijuru zivuba imvura y'umugisha wihariye kubakoze n'ababigambiriye ntibabishobora. N'izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu abaririmbyi bacu. Go gahunda irakomereza. udashobora kunyibagirwa nubwo noroheje wowe ntuhema kunekerezaho sinshobora gucecekera imbere yawe ijambo rimwe uzahora uri Imana yanje nyemerera nongere mvuge ko mu byitwa Imana byose ntagereranywa nawe namenye ko udashobora kunyibagirwa nubwo noroheje wowe ntuhema kunekerezaho sinshobora
ishuriri ry'ubwiza bwawe uhesha amaso mashe kureba ibinezeza byo mu ijuru sizibagirwa isezerano ryawe mwami we ibyishimo byuzuye n'amahoro yo mu mutima wanjye kuramya kutagira iherezo sabyuzuze mu mitima y'ubwoko bwawe Yesu we uri hejuru y'amajuru byose byaremwe mu ijambo ryawe mwami uri hejuru y'amajuru mwami haleluya izina ryawe riri hejuru y'andi mazina yose ijuru ririmbe isi kuziwe gukomera kwawe Yesu gukomera kwawe iteka ryose gukomera kwawe iteka ryose gukomera kwawe iteka ryose gukomera kwawe Yesu tumwongera amashyi Yesu Kristo amashyi menshi cyane turirimbane tuvuge ngo namutakiye mbabaye samu niba utegata waserutse gukeneye nagutakiye mawaye uranyuba urantabara ineza yawe